Guys, buti nakauli. Kung hindi, ito sana ulamin namin, no. Yan gano'n. So, you guys, nandito tayo ngayon, guys, no. Pinasok na namin yung ano namin, guys, oh. Yung motor namin, guys. So, first time ko dito, guys. So, Yo! Dito guys. So, guys, susubukan natin dito, guys. Baka makahuli tayo ng marami, no. Bye-bye. Lutang pa kami, guys. Oh! Nope. Nope. Grabe. Sugat tuko ba din, uy. Yakawag tuko ba yun, uy. Oh. Ah! Woo! Ayan, Yo! ayan, guys, oh. Yo! Burot, guys. Isdang dagat, guys. Ayan, guys, oh. Ayan, guys, oh. So, kita nyo yun, guys. Oh, kita nyo yun. Yan, isda yun, guys. Yo! Burod, guys, burod. Yan. Grabe, guys, oh. Oh. Guys, buti nakauli. Kung hindi, ito sana ulamin namin, no. Yan, guys, oh. Yan, guys, oh, yung tansi natin, guys, sa sobrang haba ng pamingwit natin, guys. So, Lazada, baka naman. Yung tansi natin, guys, no. Ayan, oh, nasa babaw. Grabe, guys. Ayan, guys, nakadalawa na tayo, guys. Tingnan mo, guys. Tingnan mo, guys. Yan. Tingnan nyo yan, guys. Nakadalawa na tayo, guys, no. So, lipat tayo ng pwesto, guys. Hanap tayo ng Medyo marami ng dito. spot. Medyo marami dito, guys. Hanap kami na pisto. Medyo marami. So, yun, guys, no. Bagong spot natin, guys. Yan, guys, oh. Yun, guys, subukan natin dito ngayon, guys. Baka kahuli tayo ng marami. So, yun, guys, oh. Yung discard nila, guys. Ano sila? Pababa sila. Bali, ano pa rin yan? Pingit pa rin yung ano nila gamit. May kalaki pa rin. Yo, guys. Oh, guys, maliit pero okay na rin. Bruh. Ito, guys. Nope. Yan, guys, oh. Bruh. Sobrang laki, guys. Ito po yung kamot. Ito po guys. Balutaw. 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 Tapos balutaw. Kasi paano to? Ito po. Ito po balutaw. Na mabigat na white laki, oh. You know? Yun na, yung kuha namin white laki. Dami na. Maliliit lang mga ito natin. Kasi maliit lang sapa sa amin. Maliliit na buongon. A few moments later. Walang babasa. Yan na. Yan na. Smikos na. Peanut butter. You didn't have to cut me off.
Kaya tila na kakinan yung nakuha mo. Kita nyo yan guys, sobrang laki guys. Kita nyo yan guys. Oh. Pero hindi natin pwede ibalik to guys, baka makuha natin ulit. Gusto di ba, malaki. Postage muna namin to guys. So ito yung huli namin guys. Oh. Yan, kita nyo yan guys. Grabe guys. Guys, puro ano yan guys, tilapia lahat guys. Ayun may ano, may tawag. Burod. Yung tawag namin dito guys. Yan guys. Oh. Nagkusan-insan yan. Mikos na insan yan. Oo, yung ganding eh. Grabe guys, no? Ganda dito guys, no? So, yun guys, no? Marami tayong huli ngayon guys. Yan guys. Yan, puro ano yan guys. Maraming ano guys. Tilapia guys. Pangulam pwede na. Pampulutan pwede rin. Oo, dito eh. Ha? So, yun guys. Tilapia guys. Masarap to yan, no guys. Paksiw pwede rin. Kita niyo yan guys. Gano'ng kaliit guys. Ngayon hinlalaki ko guys. Tapos yung isda. Yan. Halos lahat ng maliliit guys. Atin yan lahat yan. Mikos na natin dito mamaya guys. Guys no. So babalik tayo dito. Pero matagal pa siguro. Yan na kay spot.